Neydi işler o? Alimlerimiz aytgan, o Allah Teala'ga tanı, Müslüman bulup yaşarga, ibadet kılırga, namazını okurga, rüzanını tutarga, zekatını, hacını kılırga. Mana bu barchası da izgi işlerge kiren muhterem cemaat-ül muslimin. Şunun için de Rabbimizin huzuruna da qaytgan vaqtlarimizda Rabbimiz aytadi: "Ve la tamutunna illa ve antum muslimun." Rabbimiz aytadi: "Mening huzuruma qaytgan vaqtlarimizda Müslüman bulup qayta ko'rig'iz" deyip bizga Allah Teala aytib o'tgan. Demek Müslüman bulup qaytag'iz, imanlı bende bulup qaytag'iz deyip Allah Subhanahu ve Teala aytadi. İmanlı bendeler için Allah Teala kıyamet günde cennetlerin hazırlagan. Kur'an-ı Kerim'inde Surat Yasin'de de Rabbimiz aytadi: Bismillahirrahmanirrahim. İnne ashabel cennetil yevme fi şugulin fakihun. Rabbimiz aytadi: dürüstlükte cennetke kirgen kişiler alarga kıyamet gününde cennette hazırlandı aşlar. Selamun kavlen min Rabbir Rahim deyip Rabbimiz aytadi. Alarga da kirgen vakitlarında selam olur deyip Allah Teala aytadi. Rabbimiz de aytadi: ondan so'ng alar o'zlari ve aileleri şu cennetke kirib, anda mengi baxtga erishirlar deyip Allah Teala aytib o'tgan. Shuning uchun da inşallah Teala kim tirishsa Allah'ın kolu bo'layim desa, Allah'ın suyukli bendesi bo'layim desa, izgi amellerini kaldırmasın, vakitlarında namazını okusun, duasını kılsın. Rabbim Allah Teala özünün huzuruna qaytgan vakitlarında iman bilen üteyim ya Rabbim Allah Teala. Kılgan ibadetlerimini kabul kıl deyip, hem kıyamet günde cennetine kirim deyip dualar kılsa Allah Teala inşallah dualarını kabul kılıp anarga mengi bolgan baxit rizigin berip cennetin nasip eder muhterem cemaat-ül muslimin. Cennet günü tügül kıyamette Allah Teala da bizni kıyamet günü bilen nerse bilen korkutar? Cehennemi de var. Ol cehennemden kaçıgız, cehennemge kirmegiz, ol cehennemden yirak boluguz deyip Allah Subhanahu ve Teala köp orunlarda aytib o'tgan bizga. Shuning uchun da tirishib o narsalardan yirak bo'lurga. Bu dünya bizni aldı. Bir yoqdan necha aldı deganligi, ol bizga ko'proq bu dünya bizni o'zi bilan olib ketarga tilaydi. Ve lakin elbette de dünyanı alıp baru bizning üstümüzde. Ve lakin dünyanı alıp barıp ahiretini unutup dürüstlüdür. Hem de ahiretini alıp baru dünyanı unutup ol da dürüstlüdür. Şunun için Peygamberimizin hayatların, turmuşların algan vakitte dünyasını da alıp bargan, ahiretini de unutmagan. Bizge de mana şu Peygamberimiz şekilli, elbette Peygamberimiz bolalmayız. Ve lakin onun turmuşu şekilli dünyamızı da alıp barıp ahiretimizni de unutmaska gerek olan muhterem cemaat-ül muslimin. Adam balası özünün ömrün uzak oylaydı. Ve lakin bizning ömrimiz bir katı kıska. Hani kaçandır görüşken idik, Ali Apamızın kungende hazır indip 40 gün gidip gitti. Gözge de görünmedi. Adırsın bir atına ötken şekilde o muhterem cemaat. Şunun için anı biz unutmayıp vakit bizge koyuldan bir katı kıska. Bir katı kıska vakitıdır. Şunun için Allah huzuruna baskan vakitler her kişi yüzü için cevaplı verir. Etiyenisinde için cevap vermez, babası için de cevap vermez. Yüzü için ne kıldın, ne işledin deyip anarga sırav olar. Şu sıravlarda yüzü cevap verse kişi, min Rabbinin huzuruna baskandan sonra nerse atırmın, niye atırmın eğer sırasa, namazını okudun mu, rüzanını tuttun mu deyip, eğer de min yüzüne cevap tapsam, Allah'a şükür o vakitte bu bende behitli deyip, oyluyuz bu bendege, Allah Teala inşallah nasip eder cennetlerin deyip, ümit ederiz. Ve lakin şu Allah Teala bizni var bizde de cehennem otundan saklasın. Cehennem otunu ol deyip ağır nerse yana durgan ot, gazgına olsun şu olu bizni gazga terse de pişire ağırta başlayıp, anda mengi yatırga da Allah Teala bizni var bizde de saklasın ilahi, anda reglerge nasip etmesin ilahi, günahlarımızın Allah Teala ilahi yüzü akıl kılsın, bəxtlikə erişirge, cennetlerge kirişirge Allah Teala nasip eylesin. أعوذ بالله من الشيطان
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء
إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون فما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إن تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء فما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي
خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. İlahi amin Rabbimiz Allah Teala okunmuş Kur'an-ı Kerim'ini kabullardan kıl. Peygamberimizin ruhlarına erişti Rabbimiz Allah Teala bağışlı bizden ümit kılgan ahirette küçken alime Alime Rizaldin kızının ruhlarına eriştir ilahi. Anın ruhlarını şad kıl, yatkan urunları nur kıl, kılgan amellerini kabul kılıp cennetlerine kirergen nasip eyle. Hem Rabbimiz Allah Subhanahu ve Teala anın ruhu şad olsun diye sizin taraflarınızdan tartılgan 70 bin tehli şerifinin ecir savapların anın ruhlarına eriştir ilahi. Ruhlarını şad kıl, yatkan urunları nur kıl, kılgan amellerini kabul kıl, ilahi yüzünün rahmetlerine erişip cennetlerine kirergen nasip eyle. Allah Teala hem sizden ümit kılgan, bizden ümit kılgan bütün marhumlarımızın, ata babalarımızın hem ruhlarına eriştir. Alarının da ruhların şad kıl, yatkan urunları nur kıl. Allah Rabbim Allah Teala üzlerimizge tevfik istikametlerine nasip eyle. Gönüllerimizge iman nuru salıp dünya ve ahiret bahitlerine erişirge ilahi nasip kıl. Rabbena atina fid dünya hasenete ve fil ahirete hasenete ve qina azabena min. Allah Ekber. Allah Teala kabul eylesin.